Lijep pozdrav i dobrodošli u mali razgovor o sjekiri. Ili točnije, zašto ja osobno ne nosim sjekiru i vječna rasprava o tome je li sjekira najbolje rješenje za odlazak na jednodnevni izlet u šumu. Ovdje sa sobom imam dva alata koja gotovo da ne napuštam, to jest ne da ja ne napuštam, nego ova dva alata ne napuštaju moj backpack. Radi se o Terava Scrami 240 i o Silky Big Boy pili, ove Outback edicija. To su dva alata, kao što možete i vidjeti, doduše izuzetno velikih dimenzija. Da li je u pitanju Scrama ili Silky Boy. Što me zapravo cijelo vrijeme muči kada netko spomene sjekiru. Sjekira je, da se ne zavaravamo, jako dobar alat. I to je, ja mislim, jedan od najstarijih alata što se tiče obrade drveta. Međutim, nositi sjekiru u šumu na jednodnevni izlet, kada nam je prioritet isključivo obrada drveta za pripremu hrane ili pak recimo da skupimo nešto drva za prokuhavanje vode, da si skuhamo kavu, čaj, je vrlo vjerojatno overkill, malo previše. Evo i zašto. Izuzev onih manjih hečeta koje danas možete kupiti po izuzetno malim cijenama, niskim cijenama, izuzetno čak dapače i jako dobre kvalitete, dosta kompaktne. Raznih brendova danas možete naći na internetu. Sjekira je po nekakvom mom iskustvu kroz outdoor jednostavno ili glomazna, ili teška, ili zapravo radi jedan jedini posao, i to najbolje, to je cijepanje drva, splitting. Znači ako trebamo prepoloviti cijepanicu. Kroz svo ovo vrijeme u prirodi nisam se našao u situaciji, osim kada sam na par lokacija sebi gradio nešto, nisam se našao u situaciji da mi je sjekira od nekakve izuzetne važnosti ili da mi je jako bitna da bi dovršio, odradio posao kojeg trebam. 99,100% skoro svog vremena potrebno mi je nešto malo obrade drveta, manjeg drveta, kako sam već rekao, za pripremu hrane ili pak za prokuhavanje vode, da si skuham kavu. Za takav zadatak ove dvije stvari su i više nego dovoljne. Jedan nož, kao što je, recimo, kojeg ja osobno koristim, je Mora kompanije, nisam kavu danas popio, Mora Garberg, bi i Laplander, recimo, pila koja je znatno jeftinija od Silkija i nije duplo, ali znatno i manja od Big Boy edicije, bi odradili posao sasvim savršeno. Scrama i Big Boy tu po mom skoro pa ni nemaju konkurencije, s obzirom da se radi o japanskoj pili i o komadu finskog čelika koji je, mislim, Scramu ste viđali ako pratite YouTube i ovaj žarn. Scramu ste sigurno viđali kod mnogih drugih kolega, zato što se radi o komadu čelika koji je jednostavno skoro pa neuništiv, često zovemo Scramu i malim tenkom. Nešto što, ako se i dogodi nešto baš da pukne, osobno nikad nisam vidio, ili jesam na YouTube da je nekomu čak iz Scrama uspjela puknuti. Međutim, radilo se o testu. Ali ako se tako nešto i dogodi, odeš i kupiš drugi. Ovo je jednostavno vrhunski alat za cijepanje manjeg drveta. Pomoću batoniranja naravno udarate gore i odradi svoj posao izuzetno dobro. Čak puno bolje od sjekire kada govorimo o manjem drvetu. Ja ovdje neću govoriti nešto specifično o ova dva alata, recenzije i to ne, nego samo ih pokazujem kao moja zamjena i zašto ja ne nosim sjekiru
zapravo su ovo dva alata, kako sam rekao, bez kojih ne idem na izlete, jer su toliko dobri i toliko kvalitetni i vrlo je jednostavno s njima raditi, a to se odnosi i na sigurnost. Po onomu što ja mogu odgovorno tvrditi je da bi s ovim idemo reći, nekakvom normalnom rukovanju s ovim alatima bi trebali biti sigurniji nego sa, recimo, nekakvom većom sjekirom. Naravno, postoje metode kako možete obraditi drvo, kao što je cijepanje s malim hečetom, tako da i tu možete znatno smanjiti rizik od bilo kakve ozljede. I također mali hečet može biti isto siguran kao što je i skrama. Opet s druge strane, nijedan alat koji ima oštricu nije siguran u nespretnim rukama. Međutim, ako gledate profil, recimo skrame i dimenzije, ili vam stane u bočni džep, recimo na backpack, ili vam stane unutra u backpack bočno, želim reći, ne smeta apsolutno opremi i vrlo vjerojatno nećete ni znati da ovakav alat nosite. Isto to se odnosi i na pilu. Ja kažem, ovdje je Silky Big Boy u pitanju, međutim ako koristite bilo koju drugu pilu, recimo jako pristupačna pila i jednostavna za nabaviti je Bahco Laplander, ja sam izuzetno zadovoljan s tom pilom, manje od ove, i čak doduše ako znam da nema noćenja ili ako znam da neću ne znam što pripremat od hrane u šumi, tad nosim Laplander, što onda ubija ono na početku što sam rekao da ova pila nikada napušta, moj backpack napušta, ali razumijete što sam htio reći. Laplander je također jako odlična pila i ne znam sad na pamet 5 puta jeftinija od ove pile. Što se tiče skrame, mislim barem, nemojte me držati za riječ, ali neka me slobodno netko uputi, mislim da skrama nema konkurenciju. Po ovomu što dobijete, po kvaliteti što dobijete i po cijeni po kojoj dobijete, mislim da skrama trenutno nema konkurenciju, barem nije imala. Ako je u međuvremenu nešto izašlo da ja ne znam, dapače, uputite me i pogledat ću čemu se radi. Ali jednostavno radi se o dva alata koja meni osobno ne dozvoljavaju da nosim bilo kakvu sjekiru sa sobom. Međutim, ja sam u svojim počecima nosio sjekiru, čak sam znao, to je kada smo išli recimo prijevoznim sredstvom skroz do kampa, znao sam nositi veliku sjekiru. Kada kažem veliku sjekiru, govorim o onim sjekirama gdje im je glava recimo teška oko 1,5 kg recimo. To je jako teško za staviti u backpack i hodat negdje, ne govorim ovo hodanje 100, 200, 300, 500 metara, 1 km, ali zašto nositi dodatni teret ako baš i nije sila, jer s tom velikom sjekirom sigurno nećete uzeti ovako nekakvo sitnije drvo i onda ga obraditi da bi sebi skuhali kavu. Možete, naravno, u pitanju je oštrica, sječivo, međutim s ovakvim manjim alatima napravit ćete puno bolji posao, puno brže i vrlo vjerojatno puno sigurnije. Kako dalje, tako i kod nas uvijek je ta rasprava da li je sjekira zapravo najbolje rješenje, jer sam čak i ja imao neke komentare gdje su gledatelji, vi, komentirali da je sjekira puno jednostavnija, puno bolja za obavljanje određenih stvari u šumi i tu bi se jednim dijelom i složio za obavljanje određenih stvari. Međutim, za pripremu za nekakav stov na drvo, peć na drvo, mala pečica na drvo ili za nekakve osnovne male vatrice, mislim da su, ne da mislim, nego mogu tvrditi da su ovakva dva alata, ne kažem konkretno ova dva proizvoda, ali ovakva dva alata znatno pristupačnija, znatno bolja za korištenje i ako ništa drugo zabavnija. Čak što više, recimo Silky reže samo na povlačenje, ne i na guranje, što kako kod koga može smanjiti, kako sam već rekao, šansu za ozljedom, a i umaranje. Vrlo vjerojatno ćete odraditi
posao puno brže sa ovakvom jednom pilom nego sa sjekirom. Jer ako imate recimo nekakvu debelu baš granu, tipa promjer 15 cm, dosta ćete se namučiti nju recimo presjeći sa sjekirom, dok jedna ovaka pila će to odraditi. Doslovno nećete ni osjetiti i onda naravno kad imate takvu jednu cijepanicu, 15 cm za skramu neće biti apsolutno nikakav problem, iako tu već govorimo o znatno debljem drvetu. Ali kažem, za pripremanje hrane, nekakvog obroka, male vatrice za prokuhavanje vode, ovakvi alati su izuzetno puno prihvatljiviji i znatno brže će odraditi svoj posao. Tako da, izuzev onih malih hečata, ja imam nešto od Hulta Force, govorim o tim malim hečatima, međutim više ih koristim za obradu drveta doma nego za nositi u prirodu, jer su to izuzetno manje sjekirice i čak ova skrama će napraviti puno veću štetu nego tako jedna Hulta Force sjekirica. Međutim, zanimljive su, male su, zgodne su, nisu toliko teške, međutim opet vidim da im fali snage, idemo to tako reći. Skrama će tu odraditi puno bolji posao. Vidio sam neke alate slične skrami, ne znam o čemu se radi, ne znam koji je čelik korišten, nešto čak i jeftinije od skrame. To sam na YouTube-u vidio, u videima se to koliko toliko može zaključiti da alat radi svoj posao, međutim opet skrama je provjeren alat i zaista ako imate priliku, mogućnost, varustaleka, terava skrama i vaša je za par dana. Alat je nevjerojatan. Da mogu, da sam prisiljen birat za jedan alat kojeg bi imao, zaista bi to bila skrama. Pila je tu naravno samo jedan dodatak koji pomaže da se posao odradi puno brže i puno bolje. Vi koji gledate, barem oni koji su često u prirodi s ovakvim alatima, naročito vidim da mnogi korisnici imaju Fiskars pile koje možete kupiti, ne znam, i kod nas ovdje u određenim trgovinama su izuzetno zadovoljni. A Fiskars pila je daleko iza jednog Silkija. Nije nijakav hejt u pitanju za Fiskars, nego budimo realni. Te dvije pile se ne mogu usporediti, ali napomena je da mnogi od vas koji koristite Fiskars kažete da ste zadovoljni, što je dobra stvar. Koristite alat koji vam odgovara, dapače. To je samo znak koliko zapravo jedna pilica uz ovakav jedan alat zapravo dobro dođe u šumu. Još nisam naišao na nekakav konkretan primjer gdje će netko, evo recimo meni, objasniti zašto bi ostavio ova dva alata doma i recimo poneo sjekiru. Koliko god da se trudim shvatiti, osim ako neko to voli, dapače, to je razumljivo i to je sasvim ok. Međutim, ja ne vidim apsolutno niti jedan jedini razlog da ovakva dva alatića ostavim doma, da ponesem pilu ovdje da bi si skuhao kavu. Tako da, to je nekakav moj mali onako razgovor o sjekirama. Zašto ja zapravo ne nosim sjekiru, a zanimljivo je, u početku sam isključivo ovisio o sjekiri. Čak sam i nekoliko različitih modela od Hulta Force kompanije kupio i to nisu bili nešto pristupačne sjekire i doduše morao sam izvana naručivati. Iako su me dobro služile, nemam apsolutno ni jedan ozbiljan prigovor na to, osim da sam u startu nosio izuzetno velike sjekire i sada kada koristim ovo već godinama vidim razliku i mogu odgovorno tvrditi da sjekiru više apsolutno nikad sa sobom neću nositi, osim ako ne radim baš nekakav posao kao što imam ovdje dolje, možda nekih 100-tinjak metara udaljeno od sebe. Želim si napraviti jedan mali kamp dok me opet naravno netko ne otera. Tako da slobodno mi napišite
vaše mišljenje ako koristite nekakav od alata kao što je pila ili možda malo veći nož. Napišite koji je model u pitanju. Ako imate preporuku za nekakav alat za kojeg ja ne znam, napišite, pa zašto ne da pogledam, da isprobamo zajedno, da vidimo što valja, što ne valja, što funkcionira, a što ne. To bi bilo to za ovo predivno vrijeme. Ja idem popit kavu, a mi se vidimo uskoro opet i lijep pozdrav.